Ngiyanemukela kwindofana Soweto TV. Kunevidiyo ebengithi ngiyayenza izolo ngabo-4 ntambama. U-YouTube ungenzile imhlolo ngigcina ngingasazi ukuthi ngenze kanjani. Ngathi ngiyayi-editha kwaphuma ingxenye enkulu yagcina-ke isiba i-short video-ke. So ngizama ukuthi ngiphinde-ke ngiyenze kabusha. Kubantu abaningi abakhulumile ngale nsizwa lesencane uMhlazile, irele Mhlazile. Ama-culprit yiwo la angafuni iqiniso, angafuni ukuthi into noma isi-serious ayithathe njengoba injalo. So le video ngizoyifaka idlale ephela. After that sobe sesibuya-ke siyindofana Soweto TV sizobeka umbono ukuthi yena-ke sicabanga kanjani nanokuthi sibona kanjani. Ni-enjoy ivideo. Were Mhlaziwe usuvula amacala manje uthi kunabantu abakusongelayo bathi bazokubulala. Sasikakukhuzanga ngaye ngithini uqala lo doti wakho ukuthi emfana wami le content lo usuyizama manje yeke mfana wami umhlabathi mfana wami uyawuthola ngezifuba. Wayibona uNtwempo wena mfana wami uphaziswe lama e-wallet lokhani wanikwa abantu. Kanti labantu laba mfethu abakufakela ama e-wallet abalokhane bekuhlohla beliqhubeka nale content yakho babengakuthembisanga ukuthi bazokuvikela usugijima usuye ema-police station mfana wami. Mfana wami sasikhuzile mfana wami sasikhuzile sakutshela ukuthi sibadala la ka TikTok. Lento iqalayo yiyeke mfana wami ubeka impilo yakhe engcupheni. Qhubeka nalento yakho ukuthi uzozama ukuyolungisa umatric lo wawufeyila but wahlanyiswe lama e-wallet wabona i-account yakhe isinkulu abantu bekushayela izandla namhlanje wena usuyovula amacala bapi abantu laba bebehlezi bekuhlohla bekuqhubeka uhlazile umuntu omumhlaziwe. Mfana wami usamncane kabi mfana wami sasikutshelile ukuthi lo mdlalo oqalayo umdlalo wobhudilwane into ongekumelane nayo abantu ongekumelane nabo ibandla mfana wami awazi lutho ngebandla wena sala awusoze walazi ibandla usafaka amacici namhlanje kunjani bekunje sathi mesikukhuza wabone ngathi but ngenxa yokuthi-ke mfana wami sasikhuzile wayibona ukuthi uclever mina ngithi abantu bagcina ngokukuvikela la ka TikTok mfana wami but in real life bayobe bengekho mhla obhuti abadala sebefikile mfana wami manje mfethu baningi abantu beyizama lento oyenzayo mfana wami yayibona leyo nto leyo akugcinanga bona wena usamncane kabi ukuthi usungabeka impilo yakhe engcupheni ngenxa yama e-wallet 1000 buka nje usuze wakhuluphala mfethu uhlanyiswe lezi imali ofakelwa zona ufakelwa imali kuthiwa uthinta iqhawe ngale mfethu wena vuma iqhawe lakho uyeke mfethu iqhawe lakho masuthinta lelinye iqhawe mfana wami sekufike lapha nami owabinda khona ama-Blue Nation yabona zinsizwa lezi seyivelile ukuthi mfana wami zihalela ukuxoxa nawe ngenye indlela kukhona nezinye izithule engeyivele la TikTok but mina ngikushoyo ukuthi abantu bagcina ngokukuvikela la ka TikTok in real life bayobe bengekho mhla umpintshelwe ekhoneni mfana wami yabo manje usugcwala ama-police station yovula amacala yabo nje nakhona bathini bathamba ovula icala baku-organizeli ngani amagadi azokugada waye bengaku-organizeli amagadi azokugada waphela ibona abakuhlohlayo ukuthi phusha le content oyiphusha ere Mhlaziwe mfana wami usamncane mfana wami owavuma ukubhaziswa abantu bala ka TikTok mfana wami abantu bafuna ukucasha ngawe mfana wami balwiza impilo zabo ngawe mfana wami ngiyakutshela sana kuyokhokha iminikelo kini yabo nje ekuphathweni uyobe ungasekho ngikutshela yona ngithi mina if bakuthanda labantu waye bengahlanganisa imali baqashela amagadi mfethu ugado mfethu yabo buka manje ugcwele ama-police station ofuna usize emaphoyiseni bapi labantu abebekuhlohla behlaziwe i-Blue Nation mfana wami usamncane mfana wami yabo mhla kufikwe mfana wami ngizongipintshela ekhoneni insizwa wena wazi udile nensizwa nenhlanhla nje othi akukhona noyedwa sakufonelile yabo mhla wathola i-call kuthiwa lento oyenzayo mfana wami ngiyazi ukuthi isiphuphuku wena ngeke uziyeke lento uzoqhubeka ngobani usahlanyiswe ifeme la TikTok nokuthi i-account yakhe yakhula ngokuhlaza lo muntu omhlaziwe awuphathi yeke lento oyenzayo mfana wami kodwa usuthola i-warning ungaphaziswa ukuthi uye-police station amaphoyisa athazokuvikela baba usamncane kabona mfana wami bolungisa umatric wakho uyeke lo doti lo wenzayo mfana wami ngiyakutshela ngoba sathi mesikukhuza wabone ngathi impatho abantu bagcina ukuvikela la ka TikTok wena Mhlaziwe athi ngiyithulele ngoba nami ungazi ungibophe but mina ngithi ngikubonisa ukuthi uyeke lo doti. Ngiyathemba ukuthi uYouTube ivideo ezoyiphazamisaka since kunengoma ebidlala kule video so yeah sizamile ukuthi kwenzeke iplan ukuthi igcine ngeke le video. Right, le video kuyatrenda ke mina izolo ikuyashare na ku YouTube abanye abantu bayishareile nabakwa Red Nation ngale babona kububi ke kulento yokuthi yena kusolwe kuMhlaziwe bona bonke ngaba Red Nation
abayiliboni iphutha enganeni. Babona wonke umuntu o-wrong, into ezenzayo abayiboni. Akungixaki-ke lokho futhi akungiphathi kabi. Vele bayafana bonke ngale. When it comes to Khuzani, entweni ethinta uKhuzani bayafana. Bayavumelana nayo yonke into, uyabona. Entweni izothinta kabi igama laKhuzani vele ayikho into expect. Okuye kungimangaze kwesinye isikhathi ukuthi ama-Blue Nation ahlalelwa-ke wathola ezamavidiyo-ke asuke athalelana ngoba ngale ngaphesheya kushaye ukuthi umuntu wakhona ubheda kanjani angeke publicly bezokhuluma ukuthi ubani uyabheda. Cha, bayamsupport. Kunama-akhawunti amakhulu la athembekile, abantu babonayo beza amabhizinesi abaney'moto abanemizi, abantu aba-right bezoyisupport intwana bethena likuphi icala layo yenzeni ikuphi okurong akukhulumile, uyabo. So uyibuza ukuthi kahlahle ngale wakhala nyonini, kahlahle ngale yini. Kodwa into engiyaziyo mina mase beqala benze into ekanje, sebeqala besuthuthuva besusudwesha, ngiyazi isuke igame isibaphunyuka fast and futhi trend susibalekile ngale qhaweni labo. Abazenzi lezi zinto bebe-trend, abazenzi lezi zinto ingoma uma ingakubona, abazenzi lezi zinto lezi uma bebalwa ngapha nangapha. Qale wakhulunywa indaba zokuthi uqashwa kakhulu, kwakhulunywa ukuthi yena ku-AI ubani number 1, kwakhulunywa indaba yokuthi ukhipha iy'nkomo, shuthi uye okhipha izinto ezineveli enkulu. Kwakho izinto ey'ningi, kwathi utekisi uyahlonipha, shuthi lo muntu ophethe utekisi akamfaka umoya. Kube kuningi. Kwathiwa ingoma Africa Unite izoba njani kuyiwa le Mexico. Kukuningi ukukhuluma. Konke lokho wabona ngathi hayi akusebenzi, akugudli kahle lapho kumele kugudle khona. Cha, kwase kuyiwa ngqo ukuthi yena kuthinta uKhuzani. Cause niyazi ukuthi abalandeli baKhuzani bayamthanda uKhuzani naye bevume ngayo. Ikuphi ukubhoka lokhu pho umuntu athi uyakubhoka lokho kuze ukuthi bonke abantu bekhuluma. Uma sebekhuluma nisafoni sethi wenzeni, sethi akuvulwa amacala. So mina ngifuna ukudlala ngani. Nina ngale nonke niyafana, anikhulile iy'ngqondo zenu angizathi zinjani. Ukusaphotha kwenu uMaskandi neqhaweleni kwanivala nje iy'ngqondo ukuthi iy'ngqondo angazi noma yisebenzi, angazi noma kanjani. Anikwazi ukucabanga nodwa, nicabangise kuyingane. Abanye ungaze uyitshela bafunde crash the way umuntu avele adecide ukuthi abe yimpoputhe ngakhona. Kodwa ngoba seyivelile insizwe eziningi bakhuluma abantu, kunoyabhu kuze amantombazana laphana. Zi-inboxa-ke abantu bakwa-Blue Nation zibalwisela lento le. Ngoba kunamantombazana ziyabhu asazi ukuthi nkosami ayogayela kuphi imisangano yamantombazana yangale. Ngoba uMaskandi uyayikhanda uMaskandi iy'buzo zabantu. Ngiyathemba ukuthi abantu ngeke befane nalabo bantu bangale ngoba ngale angazi ukuthi wakhala nyonini. Kodwa-ke sekhulunyiwe kakhulu. Siyathemba ukuthi uzogcina ukudlula lo daba sizwane ekugcina kosuku ngoba yini sithanda umculo wethu uMaskandi. Sokhuluma kancane mfana boyoyo. Nazi nafana phela sengafundela endlini. Yikho ngingasakuboni ukubaluleka kwesikole. Mfana wami energy yakho i-right kodwa inkinga yakho izinto lakho. Mncane sinankinga nawe kodwa asinayo into ethini nawe. Kodwa inkinga yakho la sicasula khona njengami la ngicasula khona ngingedwa nje. Ukuthi uma uposta bese uKhuzani umthekelana uKhuzani ungakhulumi. Yekela nje le nto leyo. Yabona nje incane into enkinga yakho ukuthi uposta into zakho ungamfaka uKhuzani. La qala khona ukunyanyisa mina lapho usufaka igama lakho Khuzani ngaphansi. Uma lokhu ngapha uKhuzani manje lento ikhuluma bonke abacula ukukhuluma ngayo bese umshiya.